when we communicate with people, ya, bila kita berkomunikasi dengan orang lain, secara tidak langsung ada 3 elemen penting dalam komunikasi yang dipanggil sebagai ethos, logos, dan pathos. So, apa itu ethos? Ethosnya maksudnya ialah credibility. When you communicate with people and you have sort of credibility, people will listen to you. Orang akan dengar apa yang kamu cakap. Orang akan percaya apa yang kamu cakap if you have the ethos element. What is ethos then? Ethos maksudnya credibility. Sebagai contoh lah kan, kalau kita pergi bagi ceramah ke mana-mana sekolah, contoh sekolah menengah lah, bidang saya ialah ekonomi contohlah ya. Tapi kalau saya pergi ke sekolah bagi ceramah cerita tentang komputer dan teknologi, saya tiada credibility. So my ethos element is not that power. Contoh lain, kalau kamu sudah bekerja besok dalam organisasi, kamu diantar oleh organisasi untuk berurusan dengan pelanggan. Sekiranya kamu memegang jawatan contoh accountant, ataupun penolong accountant, tapi kamu diminta untuk do the business negotiation with potential customer on the product of your organization, most likely you will not win the negotiation because you are not the subject expert matter on the product. So apa yang perlu dilakukan sebenarnya, organisasi menghantar mereka yang di bahagian jualan ataupun mereka yang di bahagian produk, because mereka yang di bahagian jualan, di bahagian produk, they have credibility, then they are the subject expert matter. So when we communicate, actually the first element that we should have is our credibility, iaitu ethos dipanggil. This ethos, logos, pathos ini dari perkataan Greek, ya, dari perkataan Greek. Okey, yang kedua ialah yang dipanggil sebagai logos. Logos ni maksudnya ialah bila kita berkomunikasi dengan orang lain, kita cuba membawa idea kita. Kita cuba menjual produk kita. And then orang akan berasa setuju ataupun tidak dengan idea kita, ataupun orang mau beli ataupun tidak beli produk kita. So dalam komunikasi of two or more people, ya, dia akan berlaku aspek logos. So what happen is, bila kita communicate with people and we want to apply the logos punya approach, kalau menjual produk, orang yakin dulu dengan produk kita. Jadi itu dipanggil logos. Yang ketiganya ialah pathos. Pathos ni, when we talk to people, when we communicate with people, when we try to sell product to people, orang mesti rasa seronok, orang mesti rasa bermakna membeli produk itu. Ini dipanggil pathos. Jadi ini yang kita panggil convincing. In order for us to convince people tu, kita kena ada riak wajah yang serius, kita kena ada body language yang meyakinkan. Jadi itu, kalau kita ada yang begitu, maka we do practice the pathos part. So when we combine these three, kan, ethos, logos, pathos. Ethos kita kena credible, logos kita kena faham apa yang orang tidak faham dan meyakinkan mereka, dan pathos ialah kita menunjukkan kesungguhan kita dari segi facial expression, body language, etc. So ini adalah 3 elemen penting yang mana jika kita apply this correctly, appropriately, we can have effective communication.